Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan, tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babanak kita, oy! Sino nilang silukan yan? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-lab, ay, sana nagkakakaw, kadwa na, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka, labed! Dita ka ng aking gain, ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontraken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao apapaanawa. Ngem nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao ang makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Umuna iti amin, agyaman kami iti di agsardaya panang tartarabayo, kadag iti sigod a drama aparpartuaten, ti Saleng Productions Baguio City Company, nga eksklusibo amang manggagan dito'y Lady L Channel, ken iti Ferds Caballero Channel. Ngarod gagayem, ipakpakaunami nga amin amadakamat a lugar. Nagan ken pasamak nga dakarngina iti pudno abiyag, dagitoy ket saan anay gagara, no di ket nairan-ranalaen. Tapasig ang nagtaod iti panunot ken imahinasyon ti mannurat. May kadwa papagayam, dumawat kami iti dispensa ken pannakaawat yo, no saanen ati orihinal a Kapitana Orang ti ingkay manggagan, kas panang respeto iti desisyon ni Madam Remy Balderas. Ket sapay la kumatag tultuloy ti ingkay panang tarabay, tay kagumaan ni met ti mangted linglingay kada kayo amin. Ngarod gagayem, isagot mi kada kayo ti umuna paset ti makalawas apakasaritaan nga ingkam pinauluan. Rupat Kwarta! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Kapitana, apay ngay akasta ka? Apay nga dati kay kayat mau akabaranggayam? Agpampanunot ka kaday, Torquato. Ay, siyempre wais da ito'y. Isuan natural nga agpampanunotak. Ta sa anak mo nakas kadagiti dadumadita nga agin lalaeng. Asino ti agin lalaeng? Asino pa'y kuma? No sana dayta kasangsangok ita? Ouch! Apay nga ita, imbasnot mo kanyak dayta igam mo adyaryaw, Kapitana. Hay! Sumardin ka ni Tabakas!
Bakas ka lang, tawak. Agkantyaw ka kidain. Tigas kaya bakas. Dakdakkel mo lang ti utak ko ang sika. Pa? Sige, Torquato. Ipakitam ita analaing ka. Makirikyar ka pa, di tatarakan ni Kimberly abakas. Ha? Kita ekman no asino ti agin lalaeng ita. Hoy! Sumardeng ka bakas. Saan ka nga trasan? Kaslaki din kan kantyawan nak. Jaski ka bakas. Ay, yawan mo na talaga, Torquato. Imbadek mo mananday tao, tekmaw. Kasano ko mga ibadek ko kat nangat nga tumutayan ti utak ko ng tisakak. Kunak manunalaing ka, kapitana. Ouch, manen. Apay aya abasnot iti diaryo kanya, kapitana. Pumanaw kan iti sangwanak, Torquato. Wen, gumatang ka iti kasaritam. Tawan ser-serbem akasasaw. Dadadaalam lang ti oras kaw. Ikanak iti igatang ko iti kasaritak. Di nakto pa'y mapautangan. Ta adda kay kayat mo akabaranggayam. Torquato. Sige, my ex. Ay, kapitana, pumanaw akon. Bye-bye, Orlando! Makapasoron ti kastoy. Ang mga nukunaan mo ni kapitana, mabuti nga kengkwana, tapi manawak mo't itay pinapanaw nak. Ay, basta sa anak ang mabutang kengkwana. Maadda anak lang iti adwa kwarta. Iparo pa kengkwana nga ado ti kwartak ng isaw. Adda kiiditi kay kayak napapautangan. Ay, Torquato! Di ka pa'y matmatay! Ay, limag to je pusok! San samat na, ti barokong ko diyan na! Ay, umaikan, Torquato! Best friend taol! Best friend ka nita, Jaske? Kaya't nakmat apatayan? No way, best friend taol! Sa anak nga otak kriminal niya! Ala, dumsaag ka pa nga ron dita ko, Chem. Nupod numot laang a best friend tol nak. Ay, wala best friend taol! Dahil talaga yam! Aday ta best friend taol! Best friend taol! Di nakwilyuan mo ta! Kaya't nakadong parain! Kaya't nakapatayan! Ha? In your dreams, iba't ang nagtarukways. Naoy-oy samat ng tidila ka. Nasaya at mat no naoy-oy tapag pigadak. Pagsagana ka, Turquoise. Makadanon ka ni Kapitan na orang dahil ngayon narabit mo kanyak. Idalong ka! Hindi agdarong ka? Anya jay kunam. Agdarom ka? Wen! Idarom ka, kapoy ito narabit mo kanyak! Pipich, Pipito, Tol, best friend, Pipich, Tol, best friend, Tol, ang mga no mabalinta ang pagsaritaan dahi tao, lakla-takla-ang iso, naaramid ko tikas diyay. Si kamo nga men. Dandaninak dinong paritilogan mo?
Anya dandanay, nagadayon tupay. Basta, idarom ka. Agbayad ak tol, basta di nakidardarom. Please, best friend, tol, please forgive me. Sige, bayadan na iti sa nga polo ribo a pisaws. Gapo iti pa ng kwilyom kanyak. Nagrupat kwarta ka matan? Bayadan nak, wala, idarom ka. Walang, bayadan ka. Nasayaan. Nalakakamot gaya makasarsarita. Alang araw din, agbayad ka. Wen, agbayad akon. Itan. Sige. Pautangan nakman iti pagbayad ko keng ka, best friend, tol. Anya! Lucia, mahal, adakaon. Anya jay kunam. Kunak, adda akon, mahal. Hoy, Lucia. Asino tinatay adong dungawam? Sika! Nasika ate dongdongawa. Anya? Si bibiyagak may lang dongdongawan na kaw. Nagalasan ti aramid mo si Kalusya. Kaya't mo siguro ti mabalot at lumakiasawa kan iti sa balay. Siguro, ada crush mo anya. Hey, gatal ka magayam, Lucia. Na. Di mo baliktadan ti amin. Sumardeng ka man, Lucia. Si bibiyagak pa'y dinakdongawan. Asino ni Mahal? Asino ni Mahal, kunak? Nagkapoy mo tanti otak mo, tadi mo magits. Natural, si Kaa. Saan ang Mahal, tiawag mo kanyak? Siguro, nagkita kayo ni Mahal mo anya. Apay, napimpintas day jay ngam siyak, ha? Ibagam lang, tay pabulot ko tirupa jay bakas ni Kimberly nga apo ko ni Kapitana Urang. Wanaw, ni Kapitana Urang, ti aw-awa gamiti Mahal. Stop it, Lucia. Awanan iti lugar ti panagimimon mo, ha? Mangibabayin ka. Imbaglakit din tawan ni Pepito Jr. Agdamag kumamanan iti jak ang mga sungbatan. Basta, babae raw. Anyat masapul mo, Lucia. Kapitana. Anyat masapul mo, kunak. Kapitana. Hoy, Lucia. Kapitana kala, kapitana. Dayta ka nila ang tiamom nga ibalikas, Kunak man, no adda masapul mo. Kapitana. Di ka kumamot agag-agaw, Ay. Anya nga aga-agaw sasawam. Awan mo ti amo kay nag-agaw kaw. Amumot nga dasawa ni Pipitskaw. Saan ka day, kapitana? Ay, kag natural, amok. Anya nga iti parikot iti dayta. Hoy, Lucia, agtal na ka man. Amangan mo tilaon pa'y dagiti makangugkan ka, mapupukawon ti limbong ti panunot mo, Nasasaya at painukas na ti mapasamak, kapitana. Tapno jakon makarik na. Ay, ko ibagam laang anya ti agas mo, Lucia, taikan ka.
Kuyugan ka amapan ijay parmasya. O anya, mapangkagumatangan iti agas mo, Lucia. Bareng no aglimbungan, day tautek ma. Dantual daw, dagiti aga-agaw. Anya nga tan di mapaspasama kiti dayja a taaw. Himay la nagrong-rong ha, abdi to'y barangay hall. Ay, anya ka din ti mapaspasama kadagiti tattao, dito'y surot-surot. Saan mo takabos ti kunak tapno sumraw ti korang-korang da? Tatang, itay pa simang petak na kami suot kayo. Nay, sabi nakarkaro apin atid dugyo ti sungoyo. Amok kay kayat mo ni Nanang Mau, gaputa kapitana. Anya ka di mo nanday tang ibagbagayo, tatang. Saan na malmalpas ti issue yo, kininanang? Talaga mo ngamin na kay kayat mo ni Inam. At ka di man sa nyo nagkinawatan kininanang, tatang? Eleksyon ko mamananta, labanak na yung orang. Kunak to paiket. Adda man ang tisan nyo ang nagkinawatan. Ay, Jack malipatan, tinaramid na. Agasem, umut-utang kat kinunana nga awan ipautang na. Ngem, edadda sa bale anagutang, inikan na dagos. Anya nga iti kayta sa hunday ta. Saan ka day? Nga da paboran na? Adda kay kayat na atultulungan? Ken adamot irororoman na? Api nga may nga umut-utang kayo kan kwa na. Pangaramatan nyo iti kwarta. Igatang ka iti oray second hand na kutsik Tapno adamot makuna alugan ka. Saan lang ni Pipito ti adalugan na? Iso, matla din na kayo pinautangan, Taigatang yung lagayam iti kutsi, tututangin nyo. Katimbag kutsi ti kayat ko agatangan, saan nga aeroplano? Basta, nasakit tinakam ko kini Inam. Kapitana ni Nanang, tatang. Sana bangko, tapno ag-withdraw kayo lahat na iti kwarta itanyaman nga oras sa kayat yo. Kunak topay ajay Inam ti sakit mo. Sige, mapangkangaruda ni gayan na. Saan nyo napalpasan ti aldawa ka dayo ni ti balay? Ngem ibatem di apokok. Mapan kayon iti ayan ni orang. Tay sumot ti kay kayat mo. Alaag pa'y jay bakus. Apay apok, an anom jay bakus ta alaam. Ipan ko ijay balay ni apong Turquato. Ay saan, di mo alalaan apok. Ang mga numakabulos, numakita na ni Turquato. Apay kumangay makabulos. Ay kumaluksaw unay ni apong mo ala kaya di tatarakan mo abakus apok. Ang mga nusumuruman ng ti kurang-kurang apanunot na, kat ibolos na di na oras. Di na kayat nga adda karuprupa na, iso nga ibolos na apong. Kimberley, nangalalaam iti day taasaam. Nasaya at isursuro mikan ka iso adi ka nga rod agoy uyaw. Saan anasaya at nga aramid tinauyaw apok. Taoray kasano ti kapintas ken kagwapom ita akabambanwagam. Domteng to ti kanitong agkuribet-bet ti kodil tayaw. No saan tayo masapa maunat. Agbalew ti akinwar alanga apok. Tinasaya at nga aramid.
agtali na uday ta. Iso adi ka nga rod agoy uyawan. Ha? Sa anak mo't nga agoy uyaw, apong? Nangag ko ngamin nga imbaga ni apong Turquato. Nga adda ka no ti karuprupa jay bakis ko. Iso ako nak nga iso ti karuprupa na. Ay, di mo ikaskaso ni apong wala kay. Tasipod pa'y idi ang guide. Papaanawan iti oray asinaw. Imbes amanayunan kumati panonot na alumaklakay. Saan? Tamakmaksayan. Agmaymaynaw siya utek na. Pasanaw ti panaglakay na. Iso nga awan tinaglaklakayan na piman. Oh, check. Nabakan di ari. Kuskusitan na kumat, Daddy Pogs. Panayin nga sikat mga abak. Ay, saan anya? Sa anak ako, set anak ka. Sursuro ka lang, tapno lumain ka nga gay ayam iti chase. Manjakon ti agay ayam. Mapana kon makay ayam. Nay. Ha? Makaungungot ka, Mami? Anya kamitin lo siya. Kurang nandadaala mong tiri daw. Che! Agyaman ka. Tasaan aday taro, pam di kayat ko adadaulan. Ha? Apay nga makaungungot ka kin ni Daddy Pogs. Saan mo man nga awagan iti Daddy Pogs na ita? Tasaan mo tapugi? Ha? Si kala ang tipugi anak, taimala ka kanyak. Ha? Ay nagalasan? Nagpatpatayam da ito'y alanga. Kalpasan na, o yawon nakit day. Nalipatam samot na pinikot na klusya. Iso na tagikwanak. Ha? Toyak man pa'y waiting shed. Makapasoron ti agyan ni balay. Bida ka na yun ni Orang ka ni Gerald. Orang! Orang latan na ka na yun. Madaanak lang iti kwarta. Kita lang no disyak ti kay kayaton ni Gerald. Kapitana laeng matiti barangay. Dayjay nga orang. Ha? Wow. Nagpintasan ako si dayta nagsardang iti batog to'y waiting shed. Lambag nga oras mo, tata. Ha? Nagpuskol mo tentiro pa daytoy? Tata? Kuna nakiiden? Kagkatawanan kamin sa laang. Tata, nangagnak ka da. Na, kainulit na pahitigas kay. Tulang ka siguro. Isuwal di laksong batan. Tata. Saan nakatulang? Mangmangag ka, tata. Kunak no tulang ka, tata. Di ka ngamin sumong-sumbat. Nata, inulit na lata. May sapay kaikangkan. Agda magaklak ko di na kamawagan iti tata. Bagets pailaang daytoy. Tata. Marmaruam ka na. Anyat pagkikitam kanyak. Gurang, imayak nito waiting shed. Ngagpalami si ti ulaw. Ngam nakarkaro gaya mapapudutam ti ulok. Naputod gayam ti ulaw ti tataw dito'y barangay sorot-sorot. Gaputa dimteng ka nga apoy anang papudot iti ulok. Pumanaw ka niti barangay may.
Saan ka welcome ditoy? Sige karon, agsapulaklangan iti tangdanak, iti dakkel agatad, mabalin ko pagdamagan. Ha? Dakkel agatad? Kunam? Ay, sige, agdamag ka laeng, sir. Siya kon ti pagdamagam, tasyak ti tangdanam. Ha? Sungbatan ka adagos, if the price is right. Pagbanagan ti kinarupat kwarta ni Torquato. Gagayem, di uliwayan na denggan ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan anapauluan. Rupat kwarta! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Nagparangan dagiti dramatista tayo akas kada. Eddie Bona iti papel a Torquato. Perry Claro iti papel a Gerald ken Gambol. Emily Calica iti papel a Lucia. Juvie Dupais iti papel a Kapitana Orang. Kimberly ken Eva. Zayan Franz iti papel a Pipito Jr. Kentoy pagayamyo, Ferdinand Feria iti papel a Pipito. Sound effects ken musika, JR. Manipod iti pluma ni Juvie Dupais ken iti direksyon ni Perry Claro. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel.